салому алейкум бародарҷонои ма подписчикои канали бобоҷон медиа. бародарҷоно, хоҳиш мекунам амин наворе ки тамошо дорен то охира тамошо кунен. Ҳамаи шумо ма хоҳиш мекунам бародаро то охира навора тамошо кунен. кадомит агар имкониятш боша ами лайки 20 минута биза бародарҷон. хитон медонем ки ма ҳамаи наворонда мегӯм ки лайк ма да ягон фоидаам намеёра, на просмотр ма да фоида меёра. просто видеои ами ака паҳн мешава ба дастгирии шумо, бигем ягон маблағи кофӣ ҷамъ мешава барои ами ака. барои ами ма хоҳиш мекунам ки лайкто намонена, видеора то охир тамошо кунем. хулос ки аминав як навор партофта будем. як ака дар дарини ферма, дарини оғил да зиндагӣ мекунад, сабаби ки беҷоай. аку ака намега мара кӯмак кунем ки ма хона бихарам. ҳамунҷа мега азобам боша ма зиндагӣ мекунам. просто имконияти кор надорам, кор кунам. мисол хай бигем кам бешам боша зиндагиша пеш бурдесай. ана ами ака ҳамаи шумо хоҳиш кардай ки хулас ки кӯмакш кунен. мара гуфтак, ма хай медона ки ма тоҷикистонда нестам ки бирам навораш кунам. ма гуфтам тамом акаҷон наворта бикароӣ ки мардам бибинаш тоби боз маи хел бигум. хай ака иҷа ҳастанд нафарои ки боваришон намеяд. барои ҳамин навор ки ака ма дар равон ки иншолло каналамда мемонам. бародарои даст ба хайр иншолло ки ёрдамат мекунанд. барои ҳамин хоҳиш мекунам бародаро. ма боварӣ дорам ки уже лайк хита мондагӣ бародар мара тамошо дорӣ. хоҳиш мекунам ака навора далш тамошо кунед. оз ма мемонам акара то охира гӯш кунед. дар ки ҷой ҳастен аллоҳ ҳаматан нигаҳбон боша. як сомоне ки хайр мекунӣ аллоҳ ба миллион баробараш кунад. чанд қадарӣ метонен маҷбурӣ нест. чанд рублӣ метонен, чанд сомонӣ метонен. аллоҳ ҳамаша худо нависонда кунад. дар паноҳи аллоҳ бошем. салому алейкум акаҳо, додаро, бародаро, хеш ҳазорое ки ҳастед. бародаро дар муҳоҷир будагиро акаҳо мо як навор кардем. акай бобоҷон медеда партем соҳаи пули худаш натонид омада пасспорте шид ака мақсад ёрдам шид, ёрдам 1000 сомон шид ака. қарздорм ака мақсад аптекаҳо қарздорм. гуфтам ки барои ҳамин духтарчам қарздор шудагиам. ғам додистам ҳар рӯз пурсидистам мақсад чизай 1000 сом ҷамъ шудаги акаҳо додам шумо мақсад 1000 сом паспорт нагирифтем. акаҷоном ман то ҳамин қавақта қарӯзи сахте ки доштам ҳаминама паси сар кардам. мақсад мегуфтам ки ҳамаш соз мешавад, иншоалло соз мешавад меравам. ман ака ай шумо ягон хона, мошин, замин талаб намекунам ака. ҳама қад дастгирие кине ки ҳамин кам ака қарз дорам. ҳамин қарзам бибурам. иншоалло як раҳмона, иншоалло раҳмон ман дар ҳамин ҷа ба ҳамин кирпич рехтастам мисол 50 дирам. ҳамин раҳмон ман иншоалло ки роз қарӯзи гудакома иншоалло мемонам. ака ман намегӯм ки ман дар пул партия ки мисол га ман квартираи нав бигирам. ман намегӯм ки ман дар пул партия ман замин бигирам ё хона бигирам. мара ҳамин қад дастгирӣ кине ки ман ҳамин қарз бибурам ака. илтимос хоҳиш мекунам аз шумо дар доирае ки ака дар ҳамин оғил зиндагӣ кардистам. хака дар насибу тақдиру чизе ки боша ҳамун чизе мебини ҳеҷ ка насибаш гирифта наметавонад. ҳамин ҷа мисол истодон мегирем ягон ҷои чизе шаста на овай на света ҳеҷ чиз надорем. мақсад ҳамин ҷа истодон мегирем. кӯмак шуд ай ҳамаи шумо дастгирӣ карде 1000 сомон ҷамъ шуда. ай ҳамин одамое ки хайр кардан, дасти кӯмак расондан, дасти хайр расондан. парвардигорам як шумо 1000 бугардонад, 1000 шумо миллион бугардонад. дар шаҳри ғарибӣ бошад парвардигори ҳажал диби олам ба сари баланд ба кистаи пур чӣ орзу ҳавасе ки дорад ҷомаи амал бипӯшаву гуфт япо ба пеши падару модару зану фарзандаш солиму солиҳа барбагарда. акаҷоно илтимос хоҳиш мекунам як бор дига дастгирӣ мекунӣ ака. ҳамин қарз бибурам ака. ноилан гап мезана ака. ассалому алейкум акаҳо, додаро, бачаҳои муҳоҷир, ҳар куҷое боша худо нигаҳбон боша. با سری بلند بروی سر و تن جان ساعت پیش زن فرزنداتون بر بگردید.
یک دستگیری دیگه کنید. التماس ما در این همی اوغل زندگی کرده استیم، یگان شرایط نداره. خیلی شما منح داریم، 1000 رحمت منح داریم که 1000 سومون تو بشید پاسپورتمون گرفتیم دتشا. اون قرضدارا اومده بیزار کرده استیم. در همیجا امروز نمیتیم، نه حجت خونه داریم، نه بانیه داریم، نه سوی داریم، نه او داریم. همیجا در امروز نمیتیم. اومده غم داده چی کرده استیم که بته قرضای ما رو بته. همی یاد دستگیری که کنیم همی قرضامون رو بته. ما اشما منح داریم، هر کجای باشین خدا نگهبان باشد، در امان خدا باشین. ما قرضار شدگیم اکا جان، نه اینکه مثال گرفته خورده باشیم. من برای اینه دخترم مقصد 2 بار اپراسیون شد، اینه دخترم کسال شد، اویلم خودش کسال شد، خودم زوپی درنی دارم، 3 استپ شدگیم. مقصد دورو گرفتم اکا گپ راستش. بعضی وقت شد که نون خولا نداشتم، مغازین و پرودکتا گرفتم برای بودکم. مقصد خیمو کلون طاقت میکنیم، کودک طاقت نمیکنیم. بسیارتر برای نمی دخترم قرض شدگیم. من اکا جای یگان دروغگویش چیزش نیست اکا جان. من گرفتم 1000 سومون دادم، 1000 سومونه که ای طرف شما جمع شد اکا. مقصد من همو را نخوردم، یگان که در خونم رسخود نکردم اکا. این اکا جان 2 تا پاسپورت ما گرفتم، بردم دادم اکا. این 2 پاسپورت ما گرفتم. پاسپورتی بودکم از سایت دست شازی 3-4 روز وقت دادگی بود. گفتم خیلی نشیده اوکی. مقصد همه قید کشیدگی این من میتیمه لکه خیلی طاقت که میشم میتیمه. کرپیج میرزم اکا روش لگه پاروس بش 200 دانه 250 دانه میرزم. ساقینی قطعی ساعت 3-4 ساعت میرزم تا ساعت 10-11 میرزم. مثال هوا گرم بشه دیگه نفس رو نمیتونم بخیزم بگیم. من میتونستم که همه شما اولش ندارم که دستگیری کرده. خواهش میکنم یه بار دیگه دستگیری کنه که همه قرض ببره. انشالله خیر بکنم. ثواب دنیا و آخرت هم مثال یاد شما دا میرسه اکا که دستی ما واری آدم ها گرفته سه اکا جانا این باور نکنه. این اول خونم، این اولی که آغوله که ما زندگی میکنم اکا. این اول این باور کتالوگ نگاه کنید، کتالوگ نداره. شکافای تنکه این شکافای بینه که شکافای این چودرگل داشته نداره که هم محکم شده. چودرگل کدگه این با 5-6 سانتیمتر گه هویه. این اکا ای گرمی باور میکنه گازم دینه دار گیری. ای گرمی که نه زمین گرمه بالا مثلا گرمه. ای گرمی زمین گازم دار اینه روی حالی ده اینه دیگه دار گیری کنه. اینه دیگه دار گیری. اصلا این اکا نجا که دروغ میگه. اینه ببینید این دفعه نوار کردیم مقصد بیرون خونه. این اکا جا ببینید اینه بیرون خونه، نه همه ماینه خالی کرد. نگون چیزی اینه بده باید نگون دار گیری کرد. مقصد اینه که پیش بودن آلوی نیستن چی نیستن این سفر میچینه مقصد چی میکنه. اینه یادم خودت کنه یادم کنه طرفه. اینه ببینید آقولا مقصد میرن ایسی میرم فقط تاریکی دا گفته که زنک هم ضعیف هم مقصد دختری کلان دارم. دختری کلان دارم زنک هم مقصد ما دوره میگره مقصد بکنم. اینو در درون خونه نه درون خونه هم باشه مثل دیگر سرشوی چون همه در میجه سر میشون هم چی میکنم اکا. این این پاره را ببینه که مثل کلپیچه که ما برو وردیم سوی برمی اولا ما گفته که نه برو را که ما یا اخور میکنم. مقصد این زندگی ما اکا. این اجه در زن بوده کام مثل خانه را دختری کوانی قطعی مثل دختری کوان دارم. اونا پاره را خودم خون میرم اکا. اونا پاره را خودم خون میرم در این پاره زن بوده کام خون میرم. مقصد دختری کوان ندارم اکا جان. شرایطی که مثل گره چی باشه آده که داشتم باشم که همین چی کده باشم. مثلا من این قدر التماس نمیکنم. ویزا محکم های انشالله یک سال دیگه من در انشالله رحمان ما میرم این روزا همش که سر میشم انشالله. یک دستگیری دیگه کنه شما خواهش میکنم. شما خواهش میکنم که
خداوند دشمن کس در این روزی بعد گرفتار نکنه. خداوند بزرگ هیچ کرده در آغل و در خانه های مردم محتاج نکنه. بچه می داشتم مقصد بلکن خلط دین من فرزنده دختره بچه همش فرزنده، لیکن دختره نیمه مقصد یا در رمضان در کوایشون در رمضان در کوایشون مقصد در خانه به حالی به زبور و به چه خیلی بردن التماس میکنه اکای بابا جان التماس میکنم این نوارا میکنم میپارتم التماس میکنم بابا جان آقا دیم از شما ای خلق مهاجره که خیرخواه هستم وقتی کمال دارم اکوی نای کارتای نه کارتای دشنبسی که کارتای دشنبسی که دانا میزان ما یکا دانا میزان ما این نمبر تلفن 938 79 76 72 این نمبر به همین کارتا پیوسته داره 938 79 76 72 به همین کارتا پیوسته داره. این نمبر واتساپ های 931 74 72 76 نمبر واتساپ های. اینا کدامت باور نمیکنی ویدیو بیز این زنگ بزنی اکو اینا با نشان تون میتونه که ببینه که در چه حالت سیبه توی جوان چی نیست التماس میکنن همه تون فرزند داره همه تون مسلمونه الحمدلله در دستی خونه کنه برسونی اکا خواهش میکنم شما این نمبره که نمبر واتساپ های نمبر کارتا اکا بابا جان التماس میکنم دستگیری کنم اکا جان خلق مهاجر برادران اکا